Znate da Xiaomi nije tek običan Kinez, a šta očekivati od jednog od njihovih najjeftinijih telefona, Redmi S2, pogledajte sa nama u nastavku. Ja sam Vanja, a vi gledate Mobos Data Balkan, Xiaomi i Redmi S2 recenziju. Ovaj telefon se smješta u nižu klasu telefona, ali samim pogledom na specifikacije možemo vidjeti da on tu ne pripada. Redmi S2 svojim dizajnom i lokacijom senzora kamere neodoljivo podsjeća na iPhone X, ali sa senzorom otiska prsta na centralnom dijelu poleđine i izrezima na vrhu i dnu koji asociraju na linije antene. Tijelo uređaja je napravljeno od plastike, ali je kvalitet izrade kućišta jako dobar. U fabričkom pakovanju Xiaomi je sa ovim telefonom isporučio i silikonsku masku, adapter za punjenje, micro USB kabel, korisnička uputstva i iglicu za vađenje SIM slota. Idemo vidjeti šta nam to još Redmi S2 donosi po svojoj relativno niskoj cijeni. Kod ovog modela se susrećemo sa malo većim ekranom za razliku od prošlog Y1 modela, a radi se o 5,99 inčnom IPS ekranu koji reprodukuje HD 720p rezoluciju. Niska rezolucija je rastegnuta preko velikog zaslona, što rezultuje sa 269 piksela po inču. Pikselizacija se pri korištenju telefona golim okom ne primijeti. Nemamo zamjerki ni na vidljivost ekrana na suncu, jer se napolju sav sadržaj ekrana vidi. Boje se ne prelamaju prilikom promjene ugla gledanja, a osvjetljenost panela ide i preko 500 nita, što je solidan podatak. IPS LCD matrice imaju standardnu mogućnost podešavanja ekrana, tako i da kod ovog telefona možemo izabrati nešto toplije i hladnije tonove prikaza. Aplikacija Snapdragon 625 čipa je bio pravi potez koji je Xiaomi mogao napraviti. Ovaj telefon je u srednjoj klasi, a chipset koji smo dobili je namijenjen midrangerima. Istina da je Snapdragon 625 malo stariji čip, ali ogroman napredak sa Snapdragona 435. Na tržištu možemo pronaći dvije verzije ovog modela, sa 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije što je i kod nas slučaj, ili jaču verziju sa 4 GB RAM-a i 64 GB prostora na telefonu. Korištenje ovog telefona je zaista prijatno iskustvo. MIUI je kao svaki put dobro implementiran u telefon i bilo kakva štopanja pri tranzicijama i otvaranja aplikacija se ne pojavljuju. Ista stvar je i sa igrama. PUBG za primjer na nižim postavkama nije pokazao nikakav pad frameova ni na zahtjevnijim scenama. Antutu benchmark testiranje je za ovu klasu donijelo solidan rezultat od 76.225 poena. Mono zvučnik se nalazi na donjoj ivici telefona i iznimno je glasan, ali ne i kvalitetan. Još jedna odlična informacija je ta što uređaj direktno iz kutije dolazi sa Android Oreo operativnim sistemom, povrh kojeg je instaliran zadnji MIUI 9.5 korisnički interfejs, a koji nam je omogućio upravljanje sa telefonom pomoću gestova sličnim kao i na iOS-u. Primarna kamera koja se nalazi na poleđini ovog telefona dolazi u množini, tako da možemo vidjeti senzor sa 12 megapiksela, otvorom blende od f2.2 i drugi senzor sa 5 megapiksela koji dok glavni senzor radi prikuplja informacije o dubini pozadine. Između ovih senzora se nalazi jedna LED bljeskalica, a kamera je opremljena sa Face Detection autofocus sistemom. U video režimu je prisutna i elektronska stabilizacija slike. Fotografije napravljene na dnevnom svjetlu izgledaju zaista dobro, ponekad sa malo ispravnim bojama što nikako neće utjecati na naš pozitivan stav o kamerama. Fotografije imaju visok nivo detalja i nizak nivo šuma čak i u sjenama. Noćne fotografije nisu bog zna šta, ali je registracija svjetla nadomještena sa AHT modom slikanja koji smanjuje šum. Portretni mod fotografisanja također napravi zaista dobre rezultate u odvajanju subjekta i garantujemo da možete napraviti dobre i kvalitetne fotografije za socijalne mreže. Što se tiče video režima, Redmi S2 ni tu ne posustaje. Telefon donosi dobar Full HD na 30 fps koji ima dosta detalja i dobre boje. Sa zvukom prilikom snimanja također nismo imali problema. Čip u telefonu podržava i 4K snimanje koje nije dostupno u aplikaciji kamere, ali jeste u aplikacijama koje možete instalirati sa Play prodavnice. Na prednjoj strani telefona možemo vidjeti 16 megapikselni selfie senzor sa otvorom blende od f2.0. Xiaomi kaže da je na ovu kameru implementirao AI tehnologiju u smislu odvajanja vašeg lica od pozadine, a rezultati nisu uopšte loši. Naprotiv, ivice oko glavi su zaista mekano odvojene i ne pojavljuju se artefakti. Selfie slike su također zahvaljujući velikom broju piksela pune detalja i dobrih boja. Odličan rezultat na obe kamere i odličan portretni mod koji radi bolje nego kod nekih flagship uređaja. Xiaomi je pokazao šta zna. Svaka verzija S2 modela je dual SIM i podržava dvije nano SIM kartice, a tu je i posvećen slot za memorijske kartice do 256 GB. Infracrveni senzor koji Xiaomi uključi na većini svojih telefona je opet tu i omogućit će komunikaciju sa kućanskim aparatima kao što je TV, klima, DVD i sl. Micro USB port koji se nalazi na dnu telefona služi za punjenje i žičane komunikacije. Gledajući na cijenu telefona nismo ni mogli tražiti više.
Xiaomi ima običaj instalirati baterije sa visokim kapacitetom u sve svoje telefone. Računajući na klasu ovog modela, 3080 mAh nije malo, ali ipak bi brzo punjenje koje ovaj telefon ne podržava dobrodošlo. Telefon se puni preko standardnog 5V i 2A punjača i uzimajući u obzir uštedljiv chipset, možemo reći da je vrijeme trajanja baterije na ovom telefonu solidno. Sa punom baterijom, aktivnom Wi-Fi mrežom i nivom osjetljenosti ekrana na 60% smo uspjeli dobiti oko 6 sati screenom vremena. Puno bolji rezultati od prethodnika ovog telefona, Redmi Note 5a. Xiaomi Redmi S2 nudi puno više od bilo kojeg konkurenta u ovoj klasi. Sa sigurnošću možemo reći da je ovo trenutno najisplativiji budžetni telefon, jer za samo 150 € pa i manje dobijate specifikacije iz srednje klase, a fotografije kao kod flagship telefona. Ako ste razmišljali o kupovini ovog modela, samo želimo da vam kažemo da ne možete pogriješiti. Još jednom izdominiran budžet segment od strane Xiaomija. Kako se vama dopada Redmi S2? Da li mislite da je vrijedan svoje cijene? Ostavite komentar i iznesite svoje mišljenje. Ako vam se dopada naša recenzija, pretplatite se na naš YouTube kanal, lajkujte nas na Facebooku dok mi spremamo narednu recenziju.